80% of human beings on earth obi agi sikaduro knowingly or unknowingly 80% of 80% of human beings on earth bebre agi sikaduro knowingly or unknowingly. Let me break it down to you. What is the meaning of sikaduro? Sikabiana one for one the ampe now resort to spirit be so one wow. Wo bo Obofour bi din se one wow. Wo bo nsuo bi din se one wow. Wo bo entity bi din se one wow na nya sika no. What is sikaduro? Sikabiana. Sikabiana. One for one din na kwa ya adwuma nya aye. Now resort to spirit be se one wow. Na nya sika. Na sika na ba boom eye sikaduro. Eni ese na obi anim. Dabi, magini se sikaduro so wo bi wo ho a wo fima obi. But them first adwuma kura wa ye, what is sikaduro kura wunim? Should I still break it down for you? Why you confused kakra? Me hunu point na we make no. What go so fi bi wo say wo ye adwuma. Na adwuma no normal adwuma na wo ye no ye nto normal no. Wa ye normal dia mo de kwa ko dware. Sisi ye to normal scale ba what is sikaduro? From Obofour no. What is sikaduro fi Obofour no? Oh ye nyame dipa. What is sikaduro? Enti sanya meka se sikaduro na free Agyankuto. Ana make sure say sikaduro na mienu nyame bonsam ni nyina ye pe. What is sikaduro? There's no fraud boy in Ghana. There's nothing called a fraud boy. Sikaduro. You be breaking it down. Still why you confused? But breaking it down. Fifi Pratt. Says your mama sikaduro ka say ma. Says your baba with them. Na say uko toilet. Flash toilet throw no. And found to das bi mu. Says say girls in nam Senegal, Cameroon, Burkina Faso. Senegal, Cameroon, Burkina Faso. What more pedal? Pedal. Omo je commanding spirit. Any sikaduro. Etena small jet bi ka che papa panyi se pak o ka si o faki ni mame. Fa fom kofi no kofi no ano no. De obeka bia no otie. Se se omo nko beni biem. Se se ma ji sikaduro cha mema. If you are careful, what your ban what tattoo the call her say entroya that one tia say you careful. Hey, Ojo society a friend of Our Lady of the Sun. Wish your ban na tattoo. No tattoo ni ha say. I want to kwachi. I want to kwachi na kasa na wa tattoo na I say Chinese kasa, Arabic and entroya bia won recognize entroya na you very careful oba no. You know din komobi. Whoa. Si se girls ni kwa Cameroon ko dware nsuo bi da Cameroon. Ah, your friend no. Fifi Pratt. Na me no mo na koye. There be say bia obete. Da na make sure say ba ko na afiri mu no obebo mama ne. Wan kan suo ni din. Say so you very careful ne tun so the manefo. And now no ba dekora na ayasem. Enye tokuro bia na ye de be ma wuram. Bido Nyankopon Fifi. The girls in yes is here. It is study Israel go akwa. Mema name ma one you podcast. What do we show baby no buzo say wo be skashia na. O say papa no na de man. What do you mean na papa no? Ka na kuta ko no ko ndim to moto kare bi da. O bu say the papa say ya adwumaden. Kire ya adwumaden na wo ye no. Ni aso enko ya bi. Enti you know. We show me now say wo ye ya o say nyame adom. Kire nyame kuro no. Ye nyina ya so ni bi. Tien komo na me no di ni yo. Enkrofo de bia no wo mo nyinya nya obo sika obo se adwuma de ne adwuma. Me so wo boa. Bible say den. Wo se nyame nsam sha na mani paya defo. Na bre adwuma won fa bi nka ho. Enti nya bre na mani paya ye. Akomom to restaurant o kwa so do komo bre pa. Sa adwuma de na mani paya ya ka do so Bible to nyame asem na ko ye. Yo to kondo wo ska de say do so Bible. Your top prosino too, or was the catcher on the Bible actually. And we are the other. Yeah, Uti or Yan one. There is a shay of soon, and you him. That person Sikadru. Etimin Galoso Obianya. Fifi. It's not me no, me person the papa me hono.
sikaduro wajibi majibi woso wajibi unim wow sikaduro so fubache yana kama me eni enko ebusia mesramo a montie de ye pa na se me wotimi hia oba less than 23 years na wo pia Rolls Royce 300,000 US dollars 400,000 US dollars tell you president akatua yesen minister nakatua yesen etifarisa minister na update na katua ayi 1 year no okika boma enu $300,000 etiye dey the minister trikoto saka no boa cover up kire ba bia wafa ebia ne nebusuafo wo na busuafo ya hweri pa ne nantini ai dan obi na busua sika wo na nantini nyinyire te sa chobos key holder wo obi office kafia ya hwene na ho na chia ne nsam yo obi ade papa ma pesika go ye different but me chill say wo bia all of the sudden why ye no one kira yen me all of the sudden me ma hit no me kira me dia ase ye fa na Ajagurajah me sika duro no my body din boss wo die din utimi mo ti wo ye hypocrite me dia na dia me ye bia nyama ni kan sonsum na wo boa me mama be da ni say the fa na Ajagurajah no me mfere my body no ona me som no be nya sika no god no be fa so be ma sika de ono onim wo so na wa nya sika no wo so de no ibodidin na o ka say on pese obehu a on pese obehu ade na pese obehu no etutu so ambodi na ade na afere sunsun etu wetu ya ambodi na kira meaning say we mi acknowledge sunsun a wa mo ye ya no ti na ba no wa say hia no no because sabi imprediasa sabi eburu mo live FM mo fa nchemi sabi imprediasa e twa age won ade e kya yemu nanim tia why na e ka sa asem ni e be na mibu o ti na me sabi eburu sabi ekronto sabi so radio se na me e twa age won anadwo no yemu nanim tia wia na anopa because anya onu anadwo na nka ba this time ka wonam ekekra kwama me ne nkwa ba bia Proverbs 10 verses 22. Proverbs 10:22 so for what you go. Awurade nhyira na yo mani pa yo defo. Awurade nhyira na mani pa yo defo. Na wo bradwuma mfa bi nka ho. Bradwuma de won fa bi nka ho. Okay. Etu wo bra nya nyame nhyira no no. Na so wan bra so asa untumi ngira na. Asema me ka cha onam so ntiase. Wo ye radio presenter me boa. Yes. Wo ye radio presenter. Me ye pa. Me da se. Obi so nya radio presenter. Oh yeah. Esu ni pa di BMW 5 series. Munyina mo so we radio presenters. Okay. Ya nyina hook up ni ebo anamboa ye ko hook up. Aya da na hook up ni dem odi ato fie ato ka ato mansion. The hook up no so akode ebo no no bi na bo manim. Mema na wo hia o mo de say mema na ye sade me komo o mo. Ade na wo nko a wo de waye ye hook up ni. Ebi obeka say ono to me manage. O to me manage game. There is no star on earth bet ma talk Bugatti achew. Abra bibi influence be ma no kan ko na cho plane snake in the monkey shadow star ko yen to Bugatti ma wo snake in the monkey shadow star wa yen to Bugatti nchew ti asema me no kan ye aye dan ye nyina ye hook up adwuma tie ne ye oba bi se ma boda sam so aye dan ye hook up adwuma na ye nyina ko hook up ro papa nyi ne de ko ma no last 2 weeks no panyi no sa panyi na ne sare mkoma no pimpi ba ko pa da pimpi ye nyina ye nyina ko tua ye dius mu apimpo no aye den na wo de ye to BMW ma na me geme na mfom ebia nye na ni kan ana se ni bibi nkoyi anya bibi na nkoyi nye na ni kan me kan ko na cho plane ne usho bia nyalo so no wagisika duro asem we Ghana for betumi age atomu yi ojetumo wonyintumo nyamasem maka aya den na constable ba police adwuma mu chief inspector wo police mu me say kola kwa mi woni bi tieni yo ye nyina so de gira checkpoint aya den na wo constable wo go to Mercedes Benz awodem o baba so disika so papa was car aja won come me constable aga me ko university aba be dani ASP at once
baby I will see papa no word ye nyina be ko obi minimum obi o ye massage keke massage no go your home massage obi afre no o so me mama kora bi aba akora no so sabi o ye no manan ni ika no manan ni a wote ase ya dware no wo kokko ye massage no ma big man na 3 days time big man se enkom koto ka ma wo yan kora mo fi no big man at the shop asa bi massage ni bi ama na ma girl ni madam ko competition la wallahi ya nyina ya asofo ade me di sofo akyerem da so ya soro classroom ya nyame asa de nyina eka bible na ni bia di kura na so classroom as we ya soro classroom by this time enkuran ya me nya soro wiye me nko ya soro ade na kwabra se ma do ba na nse 4 years ni obi atene nka ade na me yusu na me body just fe na Ajagurajah no e free baby a free die say free papa motuom e free na na kwansusa mu e ho de me see e fe na Ajagurajah ba ya person hu am ati bi so me person me kira wo say me makoje bibi ma fa baby ma ka di play baby na ma fa no spirit ni e fe na Ajagurajah no wo so baby a wo fa ye bra be kire en ka sa dwumaden asaba me kan nyansa di tie mi o abusia mo a mo sorry a mo say adwumaden o mo je adwuma kuro Psalm 127 verse 2 Psalm 127 verse 2 kwara na mutua ahema sori na munye kasa o mike nim wo say kwara na mo sori ahomache kwara o e na ba sori ahomache kan mo a mo papa biara mo tibi na papa biara bona dwobre wa na dwobre na mo branza na mo nya aduane adi mo branza tie nyame o mo bra ansa mo nya aduane adi enso awrade siesie de man na dofo enso do obi nyame do no wo siesie bibia de ma no impo bra wada empo di pada da no nyame siesie na chi ento o mre wo de wo bre kwa hwe ba nyame abu me di so me be ya Ajagurajah movement 5 years nie me ba se be pia prado nyame sika na me de beto nyame siesie ma na dofo etu wo hwa ni atam prado de abe che se fa enso sofu bi ejira ka mu a wo kenya me asema ne ko ho ntini mi do nyame abobo ya agro ni bi anya se ye compare bibia wo me kira wade se wo Nyankopon siesie no mapa de ma na dofo ete o so ti asese nyame do bi wo no bi eto timi nka kira me se eye papa na ma usika wo timi nka kira se hook up na ma usika wo timi nka kira me se ye wo kwara kwa no nya Bugatti dem kwara kwa na da Benz nim kwara kwa na wo da ye nyina TV presenters ada na wo de opia BMW obro fukura nko ye wo de NS station kwa dipa nhwe aso na wo de bia ye frɛ wo afa baby wafa baby me I love that word wafa baby me pese me kire Ghana for say when you be ya dia you very careful na nipa na fa baby abaya na ofra na man warning so on free ukuru ho no wafa baby it's not say from infor to ukuru fo because anya abaya na ukuru no bibi na work be ma no etu tam to be jaw nipa 1.6k na gina so sisi ayetie fifi me kanu ko na akire wo obia no na mo ko sisi e etenkase me boyfriend ye fraud boy adenti no be do so onum kanea what the brony be na ejimi say wo laptop na onu brony ni ye bre ono what me the laptop na kwa gye $1 million o ka small baby so chama format unu format o ade na wo format no nya biye na wo nya $1 million ni bi chama be ka cho so format but format chama use you know what one use the same chama I format $300 they send you okay abaya the makeup no the yen anim na e Mac product me boa makokoto Mac ni bi me dey ayam anim still my man mfrɛ me dey na wo makeup mami wo makeup ni bi use so me makeup so dey utimi use sa dey na dey from makeup no dey ade so e koso wo man mu dey na dey from makeup no ade ti na wardrobe sa portion na ma be da wo nche wardrobe wardrobe sa portion no me so me so sika nche dey na she wardrobe ni mu
player won lusu ball wo ball to kra na obo nsem wo awiem obo nsem wo wiem obo nsem freden adetra me papa share number wo still am so me share number ni bi dia da one number nim ne nyina wa se kire me papa yi sakora me papa ni nuanom na na bo me so me ni nuanom na bo me so yi sakora me papa number ni bia na sa hye me papa ya captain me so be dan captain master you need to decode some things what time tabu say dia wo ka say dia lie wom enioma wom adenti no dia for ko be say ma ye sofo ye difo e difo nyina shampabo ano no ko de na sisi fom e bia na me mra no no ba wo so mra no sen abaya ne mra no say boso mi miensa bia fa be ma to biri bre me eto ba be tibi ko be ma dem was it that we ne me na ba ma se bi tia se da ya boso ko be diwu keke ko ne me na me bre wa ye wa titire do so tidi no ba ni nem soko yo ade wa timi tim I critical me timi ka just gas bi wo si so mutimi na I know that sa draw no monum no cause me shabi no monum na do so no that is why 70% of the youth in Ghana girls no wo mo taking hard drugs as no metimada because what they will say they can't bear it one of the girls in Jarisis here ya nam Senegal the member to bring your ma kwankere what 2 weeks mofo tim no for dam pare so no won ni sunsuma sem no be din ko maka kra ha o so ba kimi nyansani na e kasa wa ha se no ya nyina electrician me kura ma ko ma ye course so Dubai ma bo agma ye course sa a chan bibia wo Dubai wo na wo ye kura se electrician wo ko na de bia nya contract no wo kura so wo tan chan me wo kura so kura wo nim level wo nim se si wo ya dan and so that they be a big company for wa fa hen afa baby te wi aso so fa baby no wa jim ya ba wuntam entumi nkwaye radin shira radin shira ni nyina wa fa baby nyanko point me shira without nipa dasani let me tell you this when nyanko point shisha mra ma no etina Bible say nyame nya bibi agi so dia fedi fo so eto ka kire Moses say me ba be ye bibi o ka kire Samuel o se me ba be ye bibi wo Israel mu obi obeti bia na so mbe re chew ade na wo say nyanko report to ba be ye kire Samuel because I was so be tie na sema no na the man go ahead and add there be eto ka be kire Moses uwie ma Moses die no was ma be ku Israel fo nya Moses there be ku Israel fo nya nipa be ka cho to be fa Israel fo nko ni nti e na ko Yakobon say na e no kure Samuel 3:11 so what go na Rade ka kire Samuel say Rade ka kire Samuel say hwe e ba be ye bibi wo Israel mu me ba be ye bibi wo Israel mu a obi ara obetie no obi biara obetie no na so mbe ne chewo God could have done anything he wanted without the permission of Samuel eti dey say mpanifo bubere say enam dua so na homa wo be biara no a waye ye nyo bi na nam no so ye Yakobon to dollar mfiri suru mrew eye obi na be lenkew ba obetumi so ni obi aye adwuma eno so eya na ebronti asese ade nti no uni obi ye adwuma na ono wesi de bo se untumi mfa ne so nye yeda sa nipa kro no wo ye bronsam sa nipa ko ye body dua me ma onye ye dafo ye body dua ku no tokone ye body dua ma nya stroke ma na no chia e se na me se wo fa pi wo fa dampi oni sunsun asem e to tra na sunsun be ku wa wagimi fifi prat mi do Yakobon meti ya de na kwa autopsy doctor say ye hu hwie ku no de ne ku no me say another 2 days me re hoye
o se so ba ne won fa twika enye ya mi do Nyankopon en ha dwene ba ba na nim se frampa na di chi indomie no wo twika no sa cho so show fo mu a ya de ha nipa ne wo tell us ashes space na frying pan ye di chi indomie sa hye na hye na amoa sei because ya twimu a o se ya man say indomie wo bi ofie there be mean tanya indomie banku die na mo bi ofie okay eti fifi gas na fa baby to ya careful I will say you what about to be the necessity was you will destroy your life yeah no anya ne menses na wo pa ne to ase wo mojanim e bold so obe save life keke and omo nam Senegal omo nam Cameroon nsuo da Cameroon ko dware ni nyina is because of any brain here ni nyina ye say ya beto pressure ma no so doli oye te no do sa hwe kwaya times e wo hodie unya 70 years na den unya 80 years na ye den unya 50 years unyini China ya den e fie da sa hwe no kire se wo swakwa no be giska no be live 2 years no be wu a emfa de ho ti sa bi pa ko mindset na hye ni trim no de no be ye wo ano tira me ka wo bamba sam kire no se su ye Christ wo na sana 7 years ya si na boku no Christ wo mo ko to awura mu dwane kama Yesu to awura mu o ti se twa John the Baptist John the Baptist awa bere ti charity anawo ni busa question me say ye ka Abraham nyame ye ka Isaac nyame ye ka Jacob Nyankopon wonu say Jacob wo baba ye repu no na Nyankopon te soro hwe no kama me owo baba Jacob baba ne fa de dina ye repu no nyame hwem ye repu ga no eso Jacob nyame dore pa e to de tra na kwase bi nkun Genesis 34 verses 1. Genesis 34 verse 1 go Leah ni Jacob baba dina. Leah ni Jacob baba dina Fredi so ko hwe asase so no ma. Wo mu Fredi so mu ko hwe asase no so ma. Asase no so otitire hi wini ha mo ba. Asase no so titire hi wini ha mo ba hu dina. Wo kire ne to no mo na bere no ase. Wo kire ne to no mo na wo kire ne repu no. Jacob baba ye repu no. Nyankopon kan Jacob se ba be repu ba. As Jacob prevented the banisa go be pia ki a repu no. Na cha se Jacob wo baba. O first time odi tinie. Jacob wo baba. It na cha se repu sam na enya ne. Enya ne. Bible see ya to no mo na bre na se. If so Jacob bo power. It boy the to man na wi no sa na chiwade sa kan no. Bre na se se be ga ni timi nya ne hwe. Wow. Ete oba beto bre wase. Ya dia Fred ya na mo dia bre wase nya okra. Mama Samson. Oso de da Samson woni na nkuruma so. No fra be ma bi ba bi yi ni tim pese enso no. Oh, ni tim pese 1 2 3 4 5 6 7 akwankyere. Eto bo mia obi se efe kwako bobi. Wagimi. De we kwa ma ye mi triwi kura ya akwankyere. Number de kuma chia se kura na ya akwankyere. Genesis 16 verses. Tie. Appiah say, o so for say, Delilah na yi something ti. Delilah timi fa to me fa person to something timi. O fa virgin boy, ne be ye virgin boy no gina han. Virgin ni. Kai. Appiah say, Delilah na yi something ti. Anya no kore. Genesis 16 verses 18. Genesis 16:18. Na Delilah hu sa wakana kuma munsam nyina no. Delilah hu sa samsia kana kuma munsam nyina akere no. So mo ko fa Filistifo asafo hene no se. Wo so me ko fra Filistifo asafo hene no se. Mo mna prakun. Bra prakun. Fisa wakana kuma munsam nyina. Fisa wakana kuma munsam nyina akere me. Na Filistifo asafo hene ba ne nchen. Filistifo asafo hene ba ne nchen. Mo kurokura sika won nsam. Omo kurokura sika won munsam. Wo de da na nankuruma so. Wo de da Samson won na wo de ba bi e fa won nankuruma. Mame kire. Aha yo sere. Se oba bi ko oba bi fie. Mame kire ode. Wo ko oba bi fie no de da won na ha sei. Asa na do lukoto gya you very careful. Ode wa fa kwankire so. Ode da wo. We de fa no nankuruma wo sere nie, wo nankuruma nie. Anya de bere be ma ase.
wabanya de wuti to ne naso de obeka bi obetie e ho na wugimi ni ba atagiri no e ho da ba wade da no wade da samse mane dai won nan kuruma so na ode ne nse fa triwim na ode ne nse fa ode mi won mi jimi aba o sa na mema ni bitie ni kwasi ampanyi jimi fo kura oba bia na se onya ne be ma na se ne whatever it is ama wo ba ne da won nan kuruma so sei ema wo na be bia na oba akro so wonim ho won to mi sa be ma yenye sa ana ya dan odan won nan kuruma so ye no fra be ma bi ma ne be yi ni timi pesen so no obia se dilala na yi something ti ene na ma prove at you dilala wo frɛ abema from 14 to 15 16 years no be yi something tinwi person mako 7 identity the number 7 perfection no yitugu ya face no ya oyi tinwi we no frase bre no wase wo frase bre something na ho ode no firi ni mu koye wo frase ya den wo bre na se etansa ba benya no wo bre wase ti wo do to toilet be ko na ye di ka bre wase protection bi e wo hu bi afiri ho sister na ye nanim se je gas ni ye no ti na hu ni ska no ai eti na unchi benz no eti na unchi BMW because aye o ta say your time yes but girl bi wo wa nya ni time to say girl ni your role model na busa wo say dey no wa ya obedu baby oduro no what me nye etu say sister show us the way so you can't work the way you can't walk on my way because you can't do what I will show you to do it when you go do Ghana ICC e wunya sika da de ade pa ne ya no timi nye etu ha no ho kura say obecheche mu kwankofa so onya sika because what so che mu kura na nya de obetimi ayedai eti ebe ka o shirt ba ko o river dada na obebo ha obebo dadoa o ayi epro na chi na the river na sense o di so sha ohurum eti am for fa ba bi to mu nya yen no mu nkyere ye kwan ni bi let them show us the way ni bi amu kira obeye asema make no it's not about say abosum sem kwa na make o what be bia na o so survive wo industry kwa wo ye on kire ye kwan na o fa so no me mo bia din o me kama sem hohom nipa bi ba ha se be bon kobo bi wa o say eye edem a anas bedroom ai ye koto ebom paye no eye wrong me ne ya adwene pa ye nkwase asem ye nkoto ye mpa ni mu mmompa ye mpa na wabodog ye guso no ye nkoto mmompa ye wo so wow etina sikani bia wo separate room a obi enwuram ana no so na de bia amanfo feel say nipa no wabodog ye awie no wi no akoto mpa no Jesus wudi mi se me ho amabo wo ho amabo ahuma brodogista wo ho amabo wabodam eti e no kre wanim se ase de adi nsu afra e no kre se eni se yeah the pastor was right that man of God was right okay na eba no bathhouse o se ura ho a eni se ubon komo bia wo o no de me ne nya adwene o ba so bom pa ekura Nyankopon ti a emra huro wo ho ne kasa o pese ubon pa ekura duru suru ne Nyankopon ti o mpa ba emra wo dware no ene kasa emfa semna wo di dware semna na emfa wo e wo se wo pu ahuro a semna na wo wani nyina no se urade wonim se mi hunu manim hunu machi e se semna ahuro yi bo me ho bai na hwe me na free matamfo nsem me ba ba hwe nsu agu me su yi wo no wa hwe nsu agu me so timani na me hu di otame bo sampa de hwade wo na fofo a omo won nchen omo pra na omo nyina betwa mo wako enti bathhouse wo no hwema ne ammo no bathhouse okay enti honhom bi so wo bathhouse wo de tia honhom wo bathhouse ne se Nyankopon de adagya na boy the only time a wo ye naked e ye bathhouse anase wudi oba anu ti na wo ni oba da na oba ne busa wo say would you marry me nkasa what you be say yes obo hudua nti o catch say would you marry me and do you love me o say hey me di twa me mpe rough sorry I'm very sorry for that word but I that's the truth. Never promise a woman during sex and never promise a man during sex. So I said yeah during sex no ba bebu say do you really love me what about them? Enti na me no to edi nkomo wa ntime musa question no